Дамы и господа, поговорим. С сегодняшнего дня Центр звонков Сонейду начинает социальный проект. Телефонную линию поддержки онкологических больных и тех, кто оказался в кризисной ситуации. Она так и называется «Парунасим». Поговорим. Подробнее об этом в студии Домской площади расскажет наша утренняя гостья. Рад видеть здесь, напротив меня, социальную предпринимательницу и основательницу компании Сонейду Ингу Мужниецу. Доброе утро. Лабрейт. Лабрейт. От первого лица. Круглосуточная линия психологической помощи «Скалбес». Телефон доверия для детей и подростков 116-111. Линия помощи жертвам преступлений, телефон поддержки игроманов и их родственников. Это одни из самых известных и популярных номеров в Латвии, в том числе и тех, кто поддерживается, спонсируется, так сказать, государством. А какова особенность линии Сонейду? Jā, paldies, ka uzdevāt jautājumu. Parunāsim ir principā mana privātā iniciatīva kopš 2018. gada 1. septembra, jo mēs sapratām, ka ir cilvēki, kas vēlas vienkārši parunāties, un bieži vien tas nav stāsts par krīzi vai atkarību vai kādām sāpēm, bet vienkārši viņi ir vientuļi, nav ar ko parunāties. Un tādēļ izveidojās šī līnija. Bet laika gaitā ejot, mēs sapratām, ka mums arvien vairāk zvana cilvēki, kuri nonāk krīzes situācijās, un tad, kad mēs viņus virzam uz Skalbes krīzes centru, paiet kāds brītiņš, ka viņi tāpat atgriežas pie mums uz sarunām. Un tad es sapratu, ka kaut kas ir jāmaina un jāliek klāt tā kā papildus izglītība mūsu darbiniekiem, lai mēs varētu arī strādāt ar krīzes situācijām. Un tātad no šodienas mēs esam veiksmīgi ieguvuši izglītību, lai mūsu operatori varētu обкалпот cilvēkus, kuri звана, un kuriem ir кризис ситуацijas. Итак, как отмечает наша гостья, Сонейду — это частная инициатива, которая обращена к людям, которые хотят поговорить, выговориться, потому что до сих пор актуальна и не теряет свою актуальность проблема одиночества, но со временем вырисовываются особые направления, о которых мы сейчас и поговорим в студии Домской площади. С сегодняшнего дня звонить вы приглашаете онкологически больных, то есть вы видите особую, острую потребность в таких разговорах. Pastāstīšu, kā tad radās ideja vispār izveidot onkoloģijas atbalsta līniju. Tad, kad Parunāsim projektam tā kā gāja finansiāli grūti, mums pieteicās Inese Supe un saka, nē, Inga, parunāsim, ir jābūt, jo cilvēkiem vajag vientulībā, nevajag palikt vientulībā, vajag izrunāties. Un tā mēs ar Inesi iepazināmies, viņa mūs ļoti atbalstīja, tieši palīdzot arī vākt ļoti grūtā brīdī ziedojumus, lai noturētu tālruņa līniju, bet tāpat laikā mēs ļoti labi zinām no publiskajiem mēdījiem, cik ļoti viņi cīnījās ar vēzi, kāda bija viņas tā situācija un kādas ir tās praktiskās lietas. Un viņi saka, Inga, tas būtu tik lieliski, ja cilvēks, kurš saskars ar to diagnozi vai viņa tuviniekiem, būtu iespēja kaut kur piezvanīt, lai vismaz saņemtu to pirmo atbalstu, to pirmo apjukumu, varētu menedžēt un pateikt, nu, ko tad man darīt? Kā man runāt ar tuvinieku, kuram šī slimība vai kur man doties, ja man tikko ir diagnosticēts, bet es nesaprotu, ko darīt, es esmu vientuļā mamma. Tātad šī līnija paredzēta, lai tajā brīdī, kad tev iestājas šis, sitiens pa galvu, kad tas ir noticis, pirmā saruna, lai tu saprastu, ko tad man darīt tālāk, kur virzīties, kur meklēt tālāk palīdzību, vai iet pie kuriem mediķiem iet, nevis pie kuriem es teiktu, kura medicīnas iestāde vai kuras biedrības pozicionējas kā krūts vēža atbalstu vai prostatas vēža atbalstu. Ir dažādas biedrības, bet tiklīdz tev atnāk tā diagnoze, nav tā kapacitāte sēdēt internetā un meklēt. Итак, как и водится в таких ситуациях, и эта история началась с конкретного имени и фамилии. Достаточно известный журналист, наш коллега Инеса Супе, которая сама до сих пор борется с онкологией и раком, и она предложила нашей сегодняшней гости из Сонейда как таковому открыть такую специализированную линию поддержки, где можно не только
может помолчать, выговориться, но еще и получить ответы на чисто практические вопросы. Что делать, когда тебя, образно, только что прозвучала эта фраза в нашем эфире, ударила по голове самим осознанием того, что, вот он рак. Куда идти? К кому обращаться? Что такое зеленые коридоры? И так далее. Очень много разных нюансов, и человек с практическим опытом может рассказать порой даже больше, чем чиновник или замученный отсутствием времени на все остальное специалист-медик. Скажите, вот это главный вопрос, а кто будет отвечать на звонки? Это медики, это психологи или волонтеры, о которых вы уже начали рассказывать? Šai līnijai mums piekrita piedalīties pat Inese Supe. Līdz ar to tas būs pirmais cilvēks, kas arī būs uz šīs līnijas. Un pieņemot zvanus, mēs skatīsimies, kā situācija attīstīsies tālāk. Ja būs nepieciešama pēc mediķu konsultācijām, uzrunāsim mediķus sadarbībai. Ja būs nepieciešamība pēc kādām organizācijām, kas pastāsta, kā tālāk rīkoties, ko darīt, tad arī tos piesaistīsim. Mēs šodien sāksim un mēs iesim то ceļu, kas ir vajadzīgs mūsu звонитājiem. Итак, все начинается сегодня, 26 56 45 64. Номер этой горячей линии. Парунасим, поговорим и на первых порах отвечать на звонки, как вы только что слышали, будет и сама Инесе Супе. Это личный опыт. Это может быть даже больше, чем просто формальные ответы на вопросы. А дальше уже время покажет. Может потребуется привлечение психолога, узкого специалиста, но это уже в процессе выявления тех звонков, этого потока, в чем именно нуждается звонящий. Ну а говоря о поддержке в кризисных ситуациях, еще более широкое поле деятельности. Да, кстати, как вы сами объясняете людям, когда стоит позвонить в такой ситуации? Tajā brīdī, kad tev ir sajūta, ka tu esi viens, ka tu nezini, ko darīt, un ka liekas, ka visa pasaule brūk kopā, tad tas ir īstais brīdis pacelt telefonu, nebaidīties, piezvanīt, pat tad, ja jūs nezināt, ko teikt. Piezvaniet un tā arī sakat, es nezinu, ko teikt. Un tālāk jau mūsu darbinieki parūpēsies ar jautājumiem, ar atbalstu, lai tālāk saprastu, kas ir tas nākamais ceļš, ko darīt. Очень простой ответ. Просто набрать эти 8 цифр и, быть может, сказать мне нечего. Говорить мне трудно что-либо говорить. Поговорите со мной. И это та ситуация, когда кажется, что мир вокруг рушится, и это вот такие экзистенциальные кризисы. А, кстати, как проходит разговор? Есть ли какие-то условные правила? Или можно просто так вымолчаться в трубку, набрать номер и замолчать? Mums galvenais piezvaniet. Главное, позвонить все-таки, да. Un sarunas ilgums ir līdz 30 minūtēm, ko mēs veltam vienam cilvēkam. Un, ja cilvēks vēlēsies 30 minūtes klusēt, tad mēs varam klusēt kopā ar viņu, jo arī caur telefonu ir tā sajūta, ka tu neesi viens. Un mums ir svarīgi, lai tajā situācijā, kad ir emocionāli grūti, cilvēkam nav sajūta, ka viņš ir viens, ka viņš ir pamests, ka viņš ir bezspēcīgs. Tas ir tas svarīgākais, lai tu zini, ka kaut kur vienalga klausulas otrā galā ir cilvēks, kuram nav vienalga, kas ar tevi notiek. Un man, godīgi sakot, tā līnija, tāpēc, ka man nav vienalga, kas ar tiem cilvēkiem notiek. Можно позвонить, парунатис, а можно поклусать, если человек выберет именно такой путь, если он поймет, что ему так проще, понятнее, и ему от этого станет легче, то можно и молчать в трубку вместе с тем, кто его понимает. Только нужно учесть, что лимит такого разговора полчаса. Скажите, а вы можете вспомнить разговор, когда такой вот разговор по телефону менял состояние человека? Наверняка были такие истории, их немало. Jā, šādu stāstu ir daudz, bet es viņus nevaru stāstīt, jo tie ir ļoti personīgi stāsti. Bet cilvēks piezvanot, pat tad, ja sākumā viņš ir apjucis, mēs sākam ar ļoti vienkāršām lietām. Kā tu jūties? Kā tev klājas? Un cilvēks varbūt pirmajā reizē viņš saka, tā nav tava daļa, es negribu par to runāt. Arī tā ir reakcija, arī tā ir emocija. Un tad, ja viņš saprot, kā, arī tad, ja es negribu runāt, mani pieņem, un viņš zvana atkal. Līdz ar to mums šie atkārtotie stāsti, kuri veidojas no zvanu uz zvanu,
kad cilvēks atverās. Tas nenotiek 30 minūtēs. Mēs neesam brīnumdarbi, mēs nerisinām situācijas 30 minūtēs. Bet mēs veidojam uzticību, un cilvēki uzticoties stāsta, un tā viņi lēnām no zvanu uz zvanu parunā, tad viņi tālāk padomā pie sevis, kā viņi jutās, ko tālāk darīt, ko man teica, un tad, ja ir nākamais solis, tad runājam vēl. Мы не волшебники, говорит Инга Мужница, но мы понимаем и мы помогаем. Именно поэтому опыт Сонеда показывает, что очень часто после первого такого звонка, быть может, молчания, да, в телефонную трубку, следует еще. И посмотрите на эту замечательную улыбку. Это показывает, что... и это тоже делает мир лучше. Мы вот сейчас говорим о звонящих, но есть ведь тот человек, кто принимает эти звонки, который выслушивает порой очень тяжелые истории, держат вот эти тяжелые, скажем так, темы, как они сами сохраняют устойчивость? Mēs rūpējamies par darbiniekiem, viņiem ir supervīzijas, viņiem ir iespēja arī saņemt personīgo psiholoģisko atbalstu, to uzņēmums visu nodrošina darbiniekiem. Bet kas ir svarīgi, ka uz šīs līnijas mums strādā cilvēki ar invaliditāti, kuri zināmā mērā šobrīd ir pārkvalificējušies un ieguvuši daudz labākas zināšanas zvanu apkalpošanā, kas ir ļoti būtiski, bet ir jāsaprot, ka šie cilvēki ir dzīves laikā ieguvuši invaliditāti, viņi ir izgājuši to cīņu, un viņi ir sevi pieņēmuši, un viņi spēj tagad palīdzēt citiem. Un šis ir ļoti, ļoti būtisks aspekts, jo bieži vien ir ļoti grūti iet tālāk, ja tu nespēji pieņemt situāciju. Bet ja tu pieņem un zini, kā ar to dzīvot, tad arī tev citiem ir daudz vieglāk palīdzēt, jo tev jau ir sava personīgā pieredze. Когда ты принимаешь и понимаешь ситуацию, тебе самому становится проще, и проще помогать другим. Конкретный пример. Очень много сотрудников на вот этой линии, люди с особыми потребностями, инвалиды, которые сами многое прошли в этой жизни, которым есть что рассказать, поделиться личным опытом, и, естественно, поддержать. Итак, сегодняшнего дня 26 56 45 64. На эту линию могут звонить люди, страдающие онкологией, те, кто оказались в, казалось, безысходных, жизненных, кризисных ситуациях. Какие еще проекты Сонеда вынашивают в будущее? Надеюсь, вы не суеверный человек. Nē, bet mums arī ar šodienu būs sarunas ar kapelānu. Tas nozīmē cilvēki, kuri vēlas parunāt par Dievu, par garīgām vērtībām, tad arī šī ir iespēja piekdienās no 16. līdz 19. zvanot uz šo tālruni, var parunāt ar kapelānu. Un arī šis projekts ir radies no tā, ka cilvēki vēlas runāt par Dievu, un ļoti daudziem, kuri mums zvana, viņiem nav iespēja iziet no mājas ārā un parunāt par to. Viņiem nav iespēja aiziet līdz baznīcai, bet tai pašā laikā šī tēma ir ļoti, ļoti būtiska, lai par to runātu. Очень важный проект, тоже параллельно сегодня стартующий на этой же линии. Можно поговорить и с капелланом, то есть с духовником о более широких, важных и экзистенциальных вопросах. Инга, скажите, а что вы хотите, я все-таки гляжу в будущее, да, вместе с вами, достичь проектом Сонеда сейчас, через год, через 5? Глядя на проекцию того, как вам хотелось бы изменить наше общество. Вы как-то сказали, что медленно, но все-таки ситуация меняется к лучшему, когда мы говорили об инвалидах. И сейчас вы вскользь это упомянули. Давайте посмотрим. Итак, 25-й год, 30-й год, 7 ноября. Es vēlētos, lai mēs cilvēkus nedalām kategorijās. Piemēram, invalīds var strādāt, nevar strādāt, jauns, vecs. Es vēlos, lai mēs cilvēku uztveram kā cilvēku, lai viņš būtu iekļauts sabiedrībā un lai viņš tur iederētos. Un man gribētos, lai mēs nerunātu par sociālās atstumtības riska grupām, ka mēs visi būtu vienlīdzīgi un mēs nerunātu kategorijās par cilvēkiem. Tas ir mans tāds ideālais sapnis, uz ko tiekties. Bet ja mēs runājam varbūt par tādām praktiskām lietām, pieņemsim no finanšu pratības, jā, ir ļoti skaisti, ja valsts visu sponsorē. Man šķiet, ka tas ir ļoti ērti un labi, bet tāpat laikā, piemēram, šis sociālais projekts Parunāsim tiek uzturēts no biznesa klientu līdzekļiem.
Uzņēmumi, kuri grib būt sociāli atbildīgi, viņi izvēlas mūsu Sonido zvanu centra pakalpojumu, un tādā veidā šis pakalpojums ir pieejams sabiedrībai. Un, manuprāt, то есть это тот самый случай, когда вот этот проект «Сделаем мир лучше», он передается и другим, и все больше и больше участвуют не только добровольцы, которые говорят, да не надо нам ничего, у нас есть то, чем мы хотим поделиться с этим миром, сделать его лучше, но и крупные компании, да? Да. Принимают уже в этом участие. Большое спасибо за то, что вы делаете, что привлекаете, меняете этот мир лучше. Социальная предпринимательница, глава Сонидо Инга Мужница была нашей утренней гостьей. Говорили мы о проекте «Parunāsim». Интерпретировали его еще и как «Paklausīsim», да, линия доверия сегодняшнего дня и для онкологических больных, и тех, кто оказался в кризисной ситуации. Это, как и многие другие интервью, здесь в студии Домской площади. Позднее вы можете посмотреть видеоверсии. Спасибо, что смотрите, комментируете, лайкаете, ну и делитесь этим контентом в социальных сетях. Домская площадь. С добрым утром!